Iqembu nje sifuna abantu abasi-understand-ayo, finish and clear. Akumelanga ukuthi kumele nibe nama-personalities afanayo, wonke umuntu akhulume. As long as you understand what you are doing and why you are doing it. Phela. And ni-understand-ana kahle, ni-treat-wa ngokufana because also different treatments. Ixabanisa abantu besifazane. Uma ngone bani mangithola i-girlfriend ePitori. Ngabe ngone bani? Ngibona ukuthi sihlangane ngayo. So number 1 guys. Abasingilokhu ngibuza ngo-first wife, number 2 ngisenilokhu ngifake ngixhuma. Iyo umlomo utsolo kumkukhuza after ndive i-response ka-Amahle izolo ku-live after izingane zesithembu athi ke phofu khangazibukele nozibukela yena. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV nje ngimanibona ke apha kuyizolo emveni kwezingane zesithembu ndiye ndaqala ngena ku-TikTok ndafika uAmahle live with le girlfriend yasePitori kaMpumelelo uFortunate akandwebe uFortunate senikezela nge-advice zesithembu engekangena kuso sana caba sezibona. So Amahle ke abantu bebambuza bawuziva njani ngalento yoba uTirelo enziwe uwife number 1 yena enguwife number 2. Yo hayi sana kwa uMpumelelo I don't think uzayithanda le response yakhe because i-undermine kwa esisithembu sakhe. Anyways mangabe ndindilibazisa bethunani khanike nizimamelele uAmahle sana ephendula xa ebuzwa ngabantu uba uziva njani ngokuba nguwife number 2 ekubeni koba wayelotyolwe kuqala. Tonight xa sibuza cha ngidina nje ukuthi nje ngiyasho ukuthi ngicela ukuthi ningangifaki usana iy'ntweni nje kezi. Mina ngiyibona ukuthi sho ngikhuluma ngayo. Lento ezinamba ngathi ningayibuza kumnikazi wesithembu. Niyibuze nje. Wena lento yonamba unamba bani? Awusenani ubani? Guys. So number 1 awukahle. Khona-ke kulesi sithembu ngicabanga sengakhalela ukuthi-ke nje angenamba ngisapha kwesinye isithembu guys. Ngangikhalela into. Hey andiyazi noba nive kakuhle na kuba i-audio inobu-distorted ngoba lokhu ndizama ukucima umculo lo kwi-background. Uthi uAmahle like yena ngathi abe nenhliziyo ebuhlungu hayi mhlawumbi kwesinye isithembu not this not esi isithembu hayibo akaphela apho wathi hayi ningabe ndikhalele into engasile. Ingabe uthetha ukuthini ke ngoku? Uthi sithena esi sithembu sikampumelelo uthi asisile xa sithi bengasikhalela xa ibisesinye not esi meaning sona sitheni. Hayi betera ndiyabuza nami ndiya-analyze ndifuna uva kuni ngathi kanti ndim lo ucinga la wrong but hey njendathi hayi ziyakhala ekubeni koba ke phofu ikhona ipost bikhe yafakwa kuAmahle ku-TikTok into edibene nabo-stingy saqomba hayi nibazibhekisa kuMpumelelo ke ngoku mhlawumbi uMpumelelo apha kumatshankura awazi kakuhle. So ngoku ke sana nakweveza uba yena bengadakhalele loo nto leyo ngabi nguwife number 1 kwisithembu sikaMpumelelo like cacile uba akho nto iwawu okanye kwasona nje ba asana. Ufortunate nimvile ke eqaleni kwevideo ebhizi ethetha uba isithembu akho nto ibitheni as long as ba nabantu bephathwa ngokufanayo cause iyabaxabanisa abantu besifazane laa nto yona uba yongaphathwa ngokufanayo. Sesibona ngoku already uba uTirelo akevani noAmahle nalo Fortunate umtshake. So kucacile inoba ke kublamewa uMpumelelo uba inoba kabaphathi ngofanayo. Hey hayi sana kusekuninzi okuzawuvela bethunani. Anyways enkosi kakhulu ngokuthi ibukele le video. Khanike nitsho ke nina uba nicinga ntoni ngayo, niyiva njani? Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.